Ne. Ne, máme 2% crit damage. Nebyste, hrajte. Tři, dva, jedna, devky. 3, 2, 1, Intero. Fokusujete technika. Bait frontal za 6. S blazami von. Bait frontal za 3, 2, 1. Preč. Erno hrá bombu. Sovky za 2. 1. Souk. Suppression 2. 1. Odbiehať. Odkytlivujete cez bossa. Sovky za 7. 3, 2, 1, sovky. To je frontal, blazy preč. Frontal 2, 1, preč. Borný si zahra bombu. Ostatný 10 sekúnd. Free time. 3, 2, 1, soap. Suppression 3, 2, 1, bežte. Klívujete cez bossa, nezabudnite súd a na mesiac. Na mesiac Bloodfish hrá s blazami vpravo, rozumne, ostatní bejtíte. Frontal 4, 3, 2, 1, bežte. Cido hrá bombu. Ostatní nastojí. Spotík. Bloodfish si berátku. Grepy si kontroluje súd. Prívajte cez busa. Soap. Suppression 2, 1, bežte. Omíra si dá rejnku. Veľké kolečko. Blazy budú s tými von. Frontal za 3, 2, 1, von. Budú sovky za 4. Erwin na štvorku. Dajoš si hrá. Onete už má voľno. Dajoš skočí. Intermission. Na svoje spoty. Nezabudnite stuny. Nezabudnite interrupty. Bloodfish tankuje prvý. Prvá mechanika je grupa 1, soap. Môžeš brať. Grupa 1 soap za 3, 2, 1, soap. Po soapke suppression nájdete si cestu. Bežte.
Veľké kolesa. Za 1. Von. Budú blazy. Netrafte niekoho. A nehybte sa pred koncom. Bebejt modrý frontál. Nestojte v ňom. A tank, grupa, sovka, dvojka. Nice. A znova. Za 5 bude suppression, nájdete si cestu. Bežte. Budú veľké kolečka. Môžeš si brať bossa potom. Presnite Liadrina. Budú veľké kolečka. Po veľkých kolesách sú blazy do imunitného sovku grupy 1. Nezabudnite spellwarding. Imunitný sovk. Nezabudnite ten spellwarding. Nice. Bude frontál, modrý. Nestať ňom. Po frontále je suppression. Nájdete si cestu, odbiehate. A po suppressione je tank frontal 2, grupa, po ktorom budete hrať s Lestriom tank depozit. Ostatní hráte veľké Borse kolesa. bossa. Dám. Veľké kolesa. Skáču. Môžeš. Bude blaze a do blazu bude modrý frontál, ak sa vám dá doprava, ak sa vám nedá nabiť doprava, tak pohoda. A bežte naľavo. Bacha na spunistu. Ranžetka na prostredku, určite. Melečka mele, nezabudnite Aneta nabrať to a stun, nezabudnite na to. Botfish, ak ste dá imunit, vyberate kolesa, tak... Bude tank frontal po tej intermission potom. Dobre, ja nebo Bloodfish? A Bloodfish, presnite Liadrina. A jednička. Bloodfish, a prvá grupa soulkuje. Jasne. Veľké kolesa. Ak máte devku, tak s tým kolesom môžete aj vybehnúť von. Nikto vám hlavu neutrhne. Budú blazy. Nezapoj kamarády. Nezabíte kamarádov. A tank frontal 2. Skill that fucker. Dejte si desky, ja zapne to. Nice! Yes! Yes! Let's go. Dobrý, já si Čo to je možný? mě to na poslední... Actually, Mě to na poslední 20 vteřin padlo.